Vezire Enerjiye Türkiye. Hinardekirina petrole bireya borya petrole ya Irak Türkiye jinuve dest pekir. Vezire Enerji u Çavkaniyen Suezaiye Türkiye Alp Arslan Bayraktar, Gotku hinardekirina petrole bireya borya petrole ya Irak Türkiye jinuve dest pekir. Jiheladin ve Peka Nuçegehane Kurdistane, Serok Vezire Herema Kurdistane Mesrur Barzani ji behsa peymana di navbera hevleru bekstaye, ya ji bo hinardekirina petrola Herema Kurdistane dekir, u ev veki bu yereke diroki binavkir. Mesrur Barzani got, ev peyman ligel hükümeta federal, destkefteke mezine ji bo hemu şelke Irak'e, bi taybeti ji bo Herema Kurdistane. Barzani amajı bir rola Amerika'ya ya di serkeftina peymane dekir, u ani ziman, pişkiriyeke mezin bu ji bo serkeftina pevajoye. Hevidarim ev peyman bi besedema bi peşkistina binesazya abori, u di hizmeta hemu velatiyan debe. Hecai gotineye ku hinardekirina petrole, bireya borya petrole ya Irak'ti roja şemiye 27 ilona 2025 pişti ku disibata 2023'ande jiber erdheje hatibu ravestandin. Disayet heft holekande jinuve dest pekir. Le paşe di are çot mehede, boryen hinardekirina petrole ji aliye butaş ve hatin tamir kirin. Hinardekirina petrol ta Herema Kurdistane, di 25 Adara 2023'ande hate ravestandin, le pişti mehan danustandinan dinavbera herdu vezaretande, peymana seali bi şirketin ve berhenana petrolere hate kirin. Ligori peymane, rojane neziki duseduçil hezar bermil petrola xav deli Herema Kurdistane verehil berandin. Le sedunefvet hezar bermil de bireya somo verin hinardekirin ufirotin, di heman demede 5000 bermil de jibo hevçedariyen navsveyi verin bikaranin.